Nongeye kubaha ikaze mwe mudahwema kudukurikirana ndetse no kuduha ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri Rutonde TV. Abadukurikiye bari mu mahanga ndetse n'abari mu Rwanda mwese tubahaye ikaze. Kuri ubu ngubu nta yindi nkuru iri kuvuga mu myidagaduro iruta izindi uretse inkuru y'umugabo uzwi ku izina rya Killaman. Uyu akaba ari umugabo uzwi muri sinema nyarwanda, ubona ko ari ku ruhembe rw'imbere muri sinema nyarwanda. Mu busanzwe uyu mugabo yitwa Niyonshuti Yannick, akaba yasezeranye n'umugore we Umuhoza Shems, bari bamaranye imyaka 8 yose babana mu buryo butemewe n'amategeko, bakaba bari bafitanye urubyaro, bafitanye abana babiri. Niyonshuti Yannick cyangwa se uzwi ku izina rya Killaman akaba yasezeranye n'uyu mugore we nyuma yaho bari bavuye no gusezerana mu idini, aho basezeranye mu idini ya Islam. Niyonshuti Yannick akaba yatangaje ko yishimiye kuba asezeranye n'uyu mugore we, ko impamvu bari bamaze igihe kinini batari basezerana kwari ukura ubushobozi. Abangaba bombi bakaba basezeraniye mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Kuri ubu ngubu rero Niyonshuti Yannick akaba yakomeje gushimirwa n'abantu benshi kuba yasezeranye n'uyu mugore we, bikavugwa ko abantu benshi bakomeje kumushimira kuba yasezeranye n'uyu mugore we Umuhoza Shems, ntabe yaramutaye ngo ajye gushaka ibindi bizungerezi nk'uko bigenda kuri bamwe mu basitari ndetse n'ibyamamare. Kuri ubu ngubu rero Niyonshuti Yannick n'Umuhoza Shems bakaba babaye umugore n'umugabo mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse n'idini. Kuri ubu ngubu rero Killaman batangaje ko biteganyijwe ko kuwa 2 Werurwe aribwo hazabaho imihango yo gusaba no gukwa ndetse no kwakira abantu. Uyu muhango wo gusezerana kwa Killaman mu mategeko wagaragaye ko witabiriwe n'abantu basanzwe bakorana cyane muri sinema nyarwanda, ibyamamare bitandukanye, aho ubona ko timu ya Killaman yose hari harimo abantu bigiye batandukanye, nk'aho wavuga nka Mitsutsu, aho wavugamo nka Dr Nsabi, n'abandi bagiye batandukanye, na Alphonsina nawe akaba yarari muri ubu bukwe, n'abandi bagiye batandukanye baje kumushyigikira. Niyonshuti Yannick rero abantu bakomeje kumushimira kuba akomeje kugaragara nk'umuntu w'umugabo uhamye, uko agenda yigaragaza mu buryo bugiye butandukanye. Reka natwe tumubwire ngo courage, congratulation, ikomerezaho Killaman.